ninayependezewa naye. Yesu, huyu Yesu yupo, ametuma kwa ajili yetu, mtu wa watu, ametuma kwa ajili yetu, yupo, ametuma, yuko kwa ajili yetu, yupo Yesu, ametuma kwako mama, kwa ajili yetu, kwako baba, ametuma kwako kijana, kila atakayemsikia yupo, atamuona kwa ajili yako, kila atakayemsikia poketu atapokea. Yeye yuko kwa ajili yako, yupo kwa ajili yetu wote, yupo kwa ajili watu wote, hajachagua kabila, hajabagua dini, kwa waganga na wachawi wote hajachagua, anawapenda kila atakayesikia mpokea. Yupo, yeye atamsamehe siku zote makosa yake yote. Hana upendeleo Yesu, hana upendeleo Yesu, ukimwamini hana upendeleo Yesu, ukimwamini hana upendeleo Yesu, hana upendeleo Yesu, hana upendeleo Yesu, ukimwamini hana upendeleo Yesu, ukimwamini hana upendeleo Yesu. Huyu ni Yesu, hana upendeleo, alikufa kwa ajili yako. Huyu ni Yesu, kwa ajili yako mama, hana upendeleo, kwa ajili yako binti, hana ila, hana kinyongo. Yesu hana kinyongo, hana ugomvi wa watu, mtu wa ulimwengu wote, anakupenda, anakusamehe, maana amekuja, amejitoa kwa ajili yako, kwa ajili yako ndugu, kwa ajili yako baba, anakupenda Yesu, anakusamini Yesu, usijiue, yupo Yesu, anakupenda, usijinyonge mama, usikate tamaa, Yesu yupo, usijinyonge, Yesu yupo kwa ajili, amesimama mbele yako, usikate tamaa, fanya maamuzi sasa. Yesu yupo kwa ajili yako, anabisha hodi, analisimamia neno, wewe mfungu lililo ndani yako. Hana upendeleo Yesu, hana upendeleo Yesu, ukimwamini Yesu hana upendeleo Yesu, haleluya, ukimwamini Yesu hana upendeleo Yesu, yupo kwa ajili yako, hana upendeleo Yesu, anakusamini, hana upendeleo Yesu, akungoja, ukimwamini, hana upendeleo Yesu, ni mwema, ukimwamini Yesu hana upendeleo Yesu. Biblia inasema Marko sura ya 9 ule mstari wa 7, kisha likatokea wingu likawatia uvuli, sauti ikatoka katika lile wingu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Haijaishia hapo tu, Biblia inasema Wakorinto wa kwanza sura ya 4 ule mstari wa 17, kwa sababu hii nimemtuma Timotheo kwenu, aliye mwanangu mpendwa, mwaminifu katika Bwana, atakayewakumbusha njia zangu zilizo katika Kristo, kama vile nifundishavyo kila mahali katika kila kanisa. Hana upendeleo